Vamos a preparar poldro guisado a primavera. Para iso necesitamos carne de poldro de guisar, que sea de babilla, agulla, allo, necesitamos patacas, perexil, cenoura, pemento vermello, cebola, pementa, sal. Neste caso vou usar salsa de tomate, pero podedes usar tomate maduro. E necesitamos tamén aceite e un poquinho de azafrán. Poñemos nunha tarteira un pouco de aceite co allo picado e o perexil. Engadimos a carne de poldro cortada en trozos e deixamos que se doure. Engadimos sal e pementa. Engadimos a cebola cortada en anacos. Engadimos o pemento vermello e a cenoura. Engadimos a cenoura e os chícharos. E a nosa salsa de tomate e auga. E deixamos cocer hasta que a carne este casi branda. E aquí xa temos o noso poldro guisado a primavera coas súas pataquiñas, os seus chícharos, pemento, ceboliña, e listo para comer.